Nakaliang jongka Ribhoy District Congress Committee kumu presiden bat nakabenta ka parti kongres si Borokwe o Ribhoy District hidon kijing penmana bat kijing kerpat kapil nakaliang jongka office jongka parti sya baro hinong song bai jongi ki badan po jongka dong Ribhoy kum juro ki parang song ki badan po kejelahi kumbabaro pi tim ba u MP Badan Borom Jongka Lok Sabha u Rahul Gandhi unsa wan ban yu kejat ha ka snong paham sin madan paham sin ha ka arpo artrik jong beliau benai Januari kene kejing wan ke jong Rahul Gandhi ulas tang ya kene ka jing ya kejat ke jong habro ko ke ri India bat ni sung kaban hadu kata ba mentar kesin Rahul Gandhi wan ban yu kejat apo gejala ke jongi bal ajit ro ya ke jaka banwan hangne po Ribhoy hamadan pansin te kumta nakaliang jong ka Ribhoy District Congress Committee ngidan kejing khat kejing wer ya baro kinong song nadu kinong yalam snong kisnong baper ki pernah po ka district kinong yalam haki snong kiseng samla kiseng long kami bat ya baro ki pat ba ang snong kum juru ngi khat so baharo ya kiseng tremon so baro ki pernah po ka dong Ribhoy ki jongi ngi wer ngi khat ya pi bapis no ketilang bat ngi ha kejing wan kejong Rahul Gandhi ka apa atrek kejing wan kejong Rahul Gandhi unwan ngin priang yu nang dun te na po Borni na po Jarobat bat unsuwan ya terter bat kejing sedang banyak kejat na po Jiba DTO office nya kejat hadu ahmadan paham si kumta nakaliang kejongi ikirpat ikipat ba baro bapin sobaha banyawan bat kepor ke bapin wan kedai nadu kepor shibeje ban poi ahmadan paham si kipat ba baro kindon lupa bat adin nang tau Rahul Gandhi usawannya kejat kipat ba nong snong ki badan hanoko konsumsi kini ki snong ki surok ki badan harut surok ki kerpat ya pi bapin snok tilang dak bapin ya mi sesurok pinya ya kejat lang nadu napo DTO pinwan bania kejat lang hadu paham si i kerpat ru ya ki nong song dukan ki parlok ki banyak kali kamai pin so ba ban ya mi pat ba kinong song dukan le se pin long ban ino i dukan di jong pi por bo Rahul Gandhi wan i kerpat ya pi pin yang na ki dukan di jong pi pin rakti pin ya kawe kti kong kadak jong jing yang so ba ya Rahul Gandhi kejingwan kejong Rahul Gandhi kam da mut than tang na ka benta ka parti kongres baru ngi sakhi kata ngi yu i ki jingkran ki jong Rahul Gandhi bat kani ki jingwan jong u hitip ya ka kum kata ka Bharat Joro Nai Yatra kabamut ladangi penkela gadai ke jingya kejat nak benta ke jingya teli bat nak benta ka hak ngila ban on tin pareng kata pilgrimage justice ke jingya kejat nak benta ban dawai ka hak naman ngiyo i ke jing sya yu right jong kari ke jongi ka sinsya kada ke demokrasi ke kumbakalong menta i kumbakan sa collapse jadi hal kan itu benta ba Rahul Gandhi wan ban keren lor ki nongrim ke jong o bat ngi kerpat ya baro klem da jer keteng yano inoro klem da thau parti yano inoro i khat i weri pi baro klet ya ke jing so parti nama wan ban ai ke jing keren halor ke nongrim da ka benta ka hok ke jongi ban yada ya ke negeri India ka bi ke jongi am ta shongsuk ke songsai ke jing sinsha ka hok man yo i kini kisni kumbalo menta idon padeng ke jing ma kari hi baro koi sai sisen pat na ka liang ke jongi ni khat ni weri pi baro ki pat ba no song jong ka dong Ribhoy so bahaya mi pat ba wan hati sni ban sakhi ban yo i yo nong yalam bakrao jong kari ke jongi bat ban snabro iki nong rem jingkran ke jongo hakite sni tang lagi ni kitin di bakhnya sai sisen pat ni ai kublai pi baro ki pat ba no song
pangikot ni wari baro siya kini kejing wan kejong Rahul Gandhi English